haraheze imyaka 18 abanyamurenge abavandimwe bacu bishwe bakorewe massacre mu Gatumba aho twahungiye hagera mu buyobozi bwa leta guverinoma y'u Burundi iratwakira izi neza ko yagomba gutwara impunzi kure y'umupaka bavuyeho ariko badushira mu Gatumba hafi ya Kongo. Hanyuma bira bintu bimaze kuba bamaze kutwica guverinoma y'u Burundi yagombaga guta muri yombi igafunga Agatogwasa wari uyoboye FNL icyo gihe yatwishe ndetse n'umuvugizi wayo Habimana Pasteur wavyemeye kandi mu mategeko bavuga ko kwiyemerera kuregwa bimutsindisha. Turategereje ubutabera ntago bubora ariko birababaje cyane kuba kugeza uyu munsi abo bantu bari mu myanya ikomeye mu gihugu no kuvuga ko bagombye kuba barafashwe bagafungwa bakabazwa ibyo bakoze kugira ngo abarengana cyangwa se abahohotewe cyangwa se imiryango yasigaye ibone ko ubutabera yaba ubutabera mpuzamahanga cyangwa se bw'imbere mu gihugu bitume n'abandi bafite ideology mbi nk'iriya batazongera kubikora. Ubwo turategereje turihanganye ko ubuyobozi bw'u Burundi bazagira icyo gukora kugira ngo bari abantu bashikiriza inzego z'ubutabera bahanwe.